Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, dober večer in prav lep pozdrav še z komentatorskega mesta stadiona z dežele. V tretjem krogu nove sezone državnega prvenstva je pred nami tudi prvi štajerski derbi med Celjem in Mariborom. Gremo hitro od postavama, tu je celjska Leban, Ivanšek, Hrka, Tutiškina, Skutri, Zabukovnik, ki je tudi kapetan ekipe, Čalušič, Avtuli, Sešljar, Božek, Vancaš in danes v konici napada prvi nastop v tej sezoni za izkušenega napadalca Mateja Poplatnika. 4 spremembe je upravil Vitor Kampeloš glede na evropsko tekmo med tednom. Maribor je tisti, ki drži žogo v teh uvodnih trenutkih tekme. Tu je Bradley Mbondo, pa Žan Karničnik, takoj nekaj žvižgov na stadionu z dežele, gol 1-0. Že v 3. minuti tekme vodstvo Maribora. Hladen tuš torej za Celjane, tu je Matej Poplatnik, 1-0 v 3. minuti, premagan Jean-Luc Leban. Natančen strel je to bil, pa strelec zadetka Žiga Repas. Nekako kreator igre Maribora v zvezni vrsti, tokrat pa je Žiga Repas prišel do dobrega položaja in s natančnim strelom ukanil vratarja Lebana. Poglejmo še enkrat, takole so kombinirali, podaja najprej Karničnika, potem pa Jan Mlakar podaja, takole pa je zaključil z natančnim strelom Žiga Repas. Četrto sezono v dresu Maribora, takole se je odprlo zagotovo preveč prostora in brez možnosti celjski vratar. Žiga Repas, brez kakšnega predložka, pred vrata potem Tijo Cipot je kombiniral z Repasom, priložnost, strel Gonsalveša pa prek vrat. Stavitelji posnetka, zdaj Celjani v obetavni akciji, Ivanšek podaja pred vrata, je prišel do žoge Sešljar, tu je zdaj Zabukovnik do strela, igra se je vendarle razživela, tudi prvi strel Celjanov na tekmi. Salveš je prišel iz Poljske legije, iz Varšave, spet nekaj dela za vratarja Lebana. Čibamba, bilo težav ima z njim Kutris, potem pa do strela Žan Karničnik. Torej prvi strel Karničnika proti vratom kot za Celjane, predložek Sešljarja, Zabukovnik potem do strela z glavo prek vrat, ostaja 0-1. Cipot lahko sam zaključi, tale napad ga tudi je, toda obramba Žana Luka Lebana. Tvegana podaja za Tutiškinasa, Čibamba je žogo prestregel, Čibamba. Lahko Maribor zdaj poviša na 2-0, strel prek vrat Mlakarja, ki je bil v sjajnem položaju, toda kot kaže je bil tudi ob tem v prepovedanem položaju Celjanov v tem drugem polčasu. Širvis podaja pred vrata Pijusa Širvisa. Celjani pritiskajo, strel celo vratnica. Vratnica je preprečila izenačenje. Andrej Kopnik in pa tudi Jaja Dukuli. Še bo ukrepil napad portugalski trener. Mbondo, zdaj daljši napad Maribora. Tole predvidel podajo Hrka, Božek, Vancaš. Se končuje današnja tekma za Rudija Božeka Vancaša. Bumbič, Karničnik, tako žvižgi za Karničnika, Čibamba in pa Repas kombinirata ogromno Celjanov pred svojimi vrati. Repas, Gonsalveš, strel mimo vrat. Prvi je odigral za Maribor 43 tekem, dosegel 2 zadetka. Med letoma 2019-2022, kakšna priložnost in
Obramba Juga, očitno je žoga zadela tudi prečko. Kdo drug kot Marcos Tavares, ki je dosegel kar 18 golov proti Celju. Kutris, dobra podaja Kutrisa v sredino, tam Kotnik do strela. Koliko nogometašev izdajo v kazenskem prostoru Maribora, tu je priložnost za strel, za Bukovnik je sprožil, iščejo, zahtevajo roko Celjani. Kako bo tokrat Kvesič pred vrata. Maribor je ponovno nekako uspel žogo poslati proč izven nevarnega območja. Še ena podaja in gol, izenačenje po podaji Marija Kvesiča. Strel z glavo, izid je 1-1, zasluženo so Celjani, glede na to, kar spremljamo, prišli do izida 1-1. Tu pa strelec zadetka Darko Hrka, ki je torej zadel v 79 minuti tekme. Še enkrat akcija, ki je prinesla državnim prvakom izenačenje. Mario Kvesič je tu imel zagotovo preveč prostora. Potem pa takole zelo natančen strel, gneča je bila pred vrati Hrka, pa se je imenitno znašel in zadev za 1-1. Zdaj še zadnji dve spremembi pri Mariboru. Medtem ko spremljamo slavje Celjanov. Kotnik, dobra podaja, priložnost in gol! Zadev je Tuša in Celjani do preobrata, ampak veselje je preuranjeno, kajti očitno je prišlo do prepovedanega položaja. Poglejmo še enkrat, takole je bil, ja, to je treba priznati, Veton Tuša v ofsajdu. Žan Jošenak, konec torej štajerskega derbija, tekma se je končala z neodločenim izidom 1-1. Po zgodnjem vodstvu ste na to klonili, prejeli zadetek, ne veliko pred koncem in zadovoljite se morate s točko. Kakšen je bil vaš pogled na današnji odigran obračun? Ja, res je, rekel bi, da je bil en dober štajerski derbi. Povedali smo zgodaj, držali smo dober nivo skozi celotno tekmo, mogoče je padla malo zbranost proti koncu tekme, ampak mislim, da je 1-1 dober rezultat. Kaj je po vašem mnenju, če pogledamo, če primerjamo prvi in drugi polčas, je delovalo, da ste imeli v prvem polčasu precej več pobude, v drugem ste nekoliko padli, čemu bi pripisali razloge za to? Rekel bi, da so mogoče Celjani malo bolj pritisnili, prvi polčas smo res imeli veliko žoge, prav tako bi rekel, da drugi polčas smo isto imeli, ampak za kakovost Celja smo se tudi podredili, ampak mislim, da smo odigrali na dobro tekmo. Hvala in srečno nadaljevanje. Darko Hrka, strelec izenačujočega zadetka, je pred našim mikrofonom. Darko, za uvod bi vas prosil za krajši komentar odigranega obračuna med Celjem in Mariborom. Mislim, da je prvi polčas pripadal njim. Mi smo bili preslabi v duelih in nismo si mogli razviti naše igre. V drugem polčasu mislim, da smo bili dosti boljši od njih. Edino, kar moramo popraviti, je to, da zabijemo še kakšen gol in moramo tudi popraviti, da ga ne prejmemo tako hitro. Kaj je po vašem mnenju največ pripomoglo k temu, da ste uspeli v drugem polčasu igro in pa rezultat obrniti sebi v prid? Ja, med polčasom smo se zmenili, da moramo biti bolj agresivni v duelih, te druge žoge pobirati, biti mirni na žogi in mislim, da smo to drugi polčas potem delali, edino ta gol nam je manjko še za zmago, na koncu pika realno. Sedaj, če pogledamo začetek te nove sezone, glede na uspeh v Evropi, ste lahko kar zadovoljni, vseeno pa verjetno v primerjavi z lansko sezono, ko je bilo Celje veliko bolj dominantno v tem začetnem obdobju sezone, ne morete biti tako zadovoljni. Kako sami gledate na to, kako se zadovoljite potem z rezultatom, kakršen je bil recimo današnji? Res je, odigrali smo skoraj vse izenačene tekme. Imamo nove igralce, dosti novih igralcev, kateri se morajo še fizično pripraviti in verjamemo v ta proces in naslednje tekmo bo že boljše. Naslednje tekmo že v torek, nimamo veliko časa in gremo na zmago.
Gospod Darko Milanič, zaključen je torej štajerski derbi, obračun med Celjem in Mariborom. Po tekmi ostajate pri 51 zmagah proti Celju. Kako bi opisali današnji obračun, kako zadovoljni ste bili s predstavo vaših varovancev? Zelo zahtevno srečanje. Zaradi kvalitete nasprotnika, zaradi vročine izredne. Tako da dva različna polčasa. V prvem smo dejansko mi bili tisti, kateri smo bili in zadeli hitro in bili kar nekajkrat zelo, zelo nevarni. V drugem polčasu se slika spremenila. V nekem trenutku smo nehali igrati, se povlekli, začeli malce trpeti, tudi dobili ta gol. Potem spet prišli v igro in na koncu smo bili spet blizu nečesa, tako da, kot sem rekel, težka tekma, fantje so dali vse od sebe v tem trenutku mogoče. Nismo niti sposobni več od tega, tako da gremo naprej, vemo, kakšno pot imamo. Omenili ste dva različna polčasa. Kje morda sami vidite razlog za ta omenjeni padec v drugem delu, ko ste nekako prepustili pobudo in omogočili domačinom, da so na to izenačili? Pustili smo jim ne samo, da imajo posest, ker tudi v prvem polčasu v nekem trenutku imeli posest, vendar potem, ko smo mi dobili žogo, smo v prvem polčasu res zelo kvalitetno prihajali v njihov kazenski prostor. Je kar nekajkrat bilo zelo nevarno. V drugem polčasu pa večji del nismo bili več sposobni tega narediti in potem je jasno si zmeraj bolj pod pritiskom, zmeraj nižje in poskušali bomo to v bodoče popraviti. Jasno je, da bomo morali, želimo več trajati v dobrem izdanju, vendar, če povlečem črto, je ena dobra predstava, fante sem čestital zaradi tega, ker so res oddelali, povedali smo pa, kaj je bilo dobro, kaj pa ne. Gospod Milanič, hvala in pa srečno nadaljevanje prvenstva. Mr. Kampeloš, second game of the new season of Prva Liga Telemach, second draw for Celje, and what a game against Maribor, what a comeback for Celje. In the end, it ended in a draw. What would be your assumption of the game? Yeah, first of all, I think that the people that came here assist a very good match between two very good teams that show the quality of the Slovenian league. I think that we start with less aggressivity that we need, and we concede a goal that is impossible in these 3 minutes. We suffer the goal. But after that, what we showed, the quality that we present, the opportunities that we create, we put 2 balls on the bar, and one on the bar and one on the post. We control the game. After 120 minutes that we made in the last Tuesday, I must be very proud of my team. As I said, just these 3 minutes, we must be much more aggressive and much more alive. But after that, I think that we made a good game against a very good opponent. And for the opportunities, if someone deserved to win, maybe after the 120 minutes that we made and the balls that we put on the post on the bar, I think that Celje deserved to win. I want to talk about the first half. You mentioned yourself that you conceded very fast an easy goal. And I would like to know your opinion about it, because when you came to Celje last season, the team was working with such effort in defense, not conceding many goals. Now, of course, some players left, some new players came. Do you think that might be the reason why the team hasn't managed yet to work as a unit? No, I think that the team work as unity, because the quality that we show, the organization that we show is one thing. The less aggressivity that we show in the first minutes, this is different. But I'm the same coach from the last season, and in 11 games that I was here, we made 7 clean sheets, and also this season we suffered some goals. But if you look, we conceded 3 goals by own goals. So it's the things that sometimes need a click to change. And for what we already spoke inside the locker room, and the players, they understood what we needed to
to be or to do in the start of the games, because I can shout, I can scream before the start of the game, but there's something that must be from the inside of the players. And okay, we suffer this goal. We must learn with the mistakes, because we can't keep making these mistakes. But as I said, after what we did under 20 minutes last game, this game after we are losing, the quality that we show, that we put two balls on the post, on the bar, and we draw the game. So I'm happy and proud of the players. Just speaking briefly about the second half, completely switch of flow. Also, what a performance by Mario Kovacic. He was subbed in, made an assist. He already did so many great performances this year in the new season. You must be very happy to have him in the team. Of course, Mario is a top professional, also an amazing human being, and all the coaches want to have this kind of players. But we can't forget that he already has 34 years, and I know that if he's fresh, he could give too much to the team. But I also must take care about him if I want to keep him playing all the season. So sometimes we need to have some cares, and what we program for him is to play just 45 minutes, because we know that Tuesday we already have another game, important game. So we try to manage this against one team that in this moment are playing one time per week. So was a difficult game, but we must start the game with more concentration, more aggressiveness in the good way. But I'm thinking that with the mistakes we will learn. But as I said, I'm very proud with our players, what they do, and I'm sure that the team is growing, and each game we will be better. Mr. Campelus, thank you very much. All the best in your game against the Armenian team, and see you next Saturday for the game against Olympia. Thank you.